na mtapata watoto kwa njia iliyo bora. Dial *860*288# to get Mapenzi as your skiza tune. Good. Niwega, thank you muno mwiroreri wa Inooro TV. Ne twarikia kumuramura magatheti twina Njoroge wa Githiji. Riu gatheti ingĩ nĩ mũthenya wa rũciũ Ngai atukinyeria. Reke twarie cia ũrĩmi. Tũkwaria ũhoro wa ũrĩmi wa iria, ũndũ na wendia warĩo. Na thĩinĩ wa studio tũkĩaria ndeto icio mwiroreri nĩ ngwenda tũteithie na ciũria kana mawoni. Namba itũ ya SMS nĩ 22488. Ndeto icio tũgũciaria na chairman wa Kenya Dairy Board, muthuri ũgwĩtwo Genesio Mugo, twĩnake thĩinĩ wa studio. Mbura nĩ ĩringĩte nĩ yurĩte na kaingĩ kwanaura iria nĩ rĩkoragwo rĩrĩ ingĩ. Njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na gũkũ nĩ Inooro TV. Bwana Mugo, Chair Kenya Dairy Board, good morning. Good morning. Horo waku? Mundu wa Kang'ethe. Kwega muno. Ni mwaro muno. Kwaro. Kiroko ni kiaro. Mbura ni mburu. Arĩmi marakameria ingi. Na ni mbici Kenyans ni makenete mundu akunywa karia karo akiroko akiroko. Na kavwai. We are happy. Nani ni ndite na mbere betagwa Genesio Mugo, chairman wa Kenya Dairy Board. Kenya Dairy Board ni ndite na mbere kumenyerera iria ria Kenya. Nondu wa safety, nondu wa quality, nondu wa value addition. Nondo wa kuongerera quality elia na kuthi na mbere kuongerera volume area thĩinĩ wa Kenya. Na nĩ tũkenete nondo wa support ria tũgwatĩte kumana na farmers, kumana na media, kumana na leadership, kumana na everybody else. Nĩtũthiĩte na mbere gũkena muno. Asante na karibu sana Bwana Mugo, na nĩ ũraria wega. Gwabĩte gũthitoka hanini. Ndacoka ndajia kũigua ũrĩa ũroiga. Gwabĩte kwa kidogo. Mauti Kenya. Tũrĩa kĩrĩma gĩkĩ. Tũrĩa kĩrĩma. Nĩguo. Nĩ ũndũ wa mũndũ ũtoĩ rĩ, Kenya Dairy Board nĩ kũ na hihi mũrutaga wĩra ũrĩkũ? Nĩ ũndũ wa mũndũ tamũĩ. Kenya Dairy Board nĩ regulator iria koragwo ikiroreria kana ikiroreria wĩra wa iria. Na wĩra wa iria koragwo ari kuroreria maundu mawatho meria nikethe iria rikorwe ni quality, nikethe iria rikorwe ni safe ya kunywa, ria kunywa ni mwananchi wanda wa Kenya. Nitukoragwo tukiruta wĩra wa promote development ya dairy sector. Iyo ni ta support cooperative societies niketha ikore, ni kuroreria processors, ni kuthigo show the market internationally, ni kuthigo show the processors kana kumonia magwika na convention licenses ya sheria cionde. Na finally nituregulataga process cionde sheria kwambĩrĩrio kuiweria, wendia weria, processing area, wana anything else trade area nituveshanaga license na to control agata imports, exports, all of those ones go to sheria nĩ wega ũguo. Tatwĩra atĩrĩrĩ Bwana Genesio Mugo, nĩkũ Kenya kumaga iria rĩingĩ? Twina a number of places kura umeria significant. Tuna Uasin Gishu County, twina Nandi County, twina Meru County, twina Kiambu County na Kidinga Tanogo. Neguo. Yes. Koguo the tone jo ne kondo gathiete ne ucaragite bururi uyu arimi taru ko Uasin Gishu County, Nandi County, Meru County, Kiambu County. Urimi wao hana atia ne wa kuhingira kana wa kurekia? Urimira ningiuga mwingi wa kuvingira ng'ombe kana zero grazing ni Kiambu. Okay. Because Kiambu, of course, there's kwena competition nyingi muno ya ingo shia ng'ombe na nyomba na mishie ndo population growth. No atungithie kondo tamero. Actually, I think majority of it, almost 90%, ni free range. Nita Uganda. Uganda ikorago almost 100% free range. Na nikio ithagira iria ria onira maenge muno tondu kuku na rainfall continuously. Ongithi kondo ta Nandi wanakuwa gutina population nyingi muno. Koguo generally much of it ni free range te kuvingira ng'ombe zero grazing. Na kuru anakuwa much of it te zero grazing. So much of Kenya, by the way, ni free range. Good. Thoko hana te iria. Thoko area generally ikoragwo divided into two. Thoko area
in terms of ria kwina mbura kora kwina thina ya thoko ria utena mbura thoko ikoragwa ivo na no ici kuringana thoko nikio kideterminaga bei ria thoko ria mbura nyingi muno iria ni nyingi muno bei igicoka kiasi no atiria kwi dry bei ikithie iguru tondu demand area. Number 2, of course, route in export market. Currently kuvitukira utongoria twina guo support ya processors na support ya thirikari ni watete gukiriria export market kuma revenue ya export markets kuma about almost 0 in 2021. Currently twina 9.4 billion shillings. But that is yoni nini bado gutiro kono tuthiete but we are going far. Yes. No, good. Ugirora murimi. Yes. Wa ng'ombe emwe igere ithatu inya kaingĩ nĩ mũkoraga arĩ o harĩa thĩ nĩ araga kĩndũ gĩkĩra mũhuko kĩndũ kĩranyitĩka wega ndiũĩ Kenya Dairy Board mũreka atĩa kuona atĩ mũrĩmi nĩ arekĩra mbeca njegega mũhuko mũrĩmi arĩma nĩ aratigwo na kĩndũ mũrĩmi wa ng'ombe cia iria tondũ ta rĩu manjĩra kĩndũ kĩmwe kĩ goro nĩ irio cia kũhe ng'ombe kiuni kiuria kega muno na ngĩgĩcoketa njokie na ũrikeru mũnene nene gũkĩra kiuria kĩrĩa wa ũria wa Kang'ethe tondũ nĩ important kwĩra andũ kũrĩa tũthiĩte nĩ tũrauga tũrĩ thirikari nĩ tũratwara andũ Singapore na Singapore nĩ kũmina nĩ tũrenda gũkĩrĩria ũrĩmi wa Kenya kana nĩ tũrenda gũkĩrĩria Kenya to the level of Singapore. Now nĩ menda gũkũruta Kenya thaici nyambe ngutware Singapore na Singapore yetu area katuge ni Netherlands niketha tukombe vanini tuone ni ndu Netherlands mekite na ni ndu tutekite na tuone ni ndu tureka niketha tukinye Singapore. Number 1 gwere production ya Kenya generally arema producerga we have twina kindu milioni imwe na family kindu milioni imwe na magana mana na mara producerga area na maka produce about 5.5 billion liters. Netherlands, Singapore yetu area. And washu mara kwena farms nikendo only 14,500. 14,500. Wetu ni 1,800,000. Na mara produce 15 billion liters. 3 times our milk. 3 times our milk. Number 2 mbugia 3. Ungirolia cooperatives movement yetu ya Kenya ni very weak. Thank God nundo fresher. Thank God no Kenya Dairy, Kabiet Dairy, and a few others. Kabianga Dairy, there are a few others. They are strong. Nuati 90, about 85%. Share cooperatives yetu. They are very weak. When I think about a kumbageniria, kamera wa bei neno. Magatekira. Utari na kiutashiana. Matau getekendo kengi. But you give you kundugueta kwa Netherlands, 95% yarimi monde mede no cooperative movement. Na cooperative movement you know name one. For Olimogima. Idea area nene mono. Area nene mono ya farmers. It is only one which composes almost everybody else. No naru that cooperative movement farmers men na vinya wako make decisions ya bei. No marauga. Let me give you a very simple example. Meru Central. Many Central and Mekaragande makiwa vitore arimi. Kure mbra na gutari tukale wa 53 shillings. Kure riwa na gutari kule ura na gutari 53 shillings. Number 2. Makiwa rumu aturivaishio kreka ngagira to the farmer ni 50 shillings. Ishidatu yitu cooperative. Now nimo ma making decision. Ogo ni gwaremi ma Singapore yetu to Netherlands ma mekaga. Nimo ma determine price. But in Kenya nekwero mera wa makero turamugurira bei eno. Wanagutina mwagere ko negotiate. Tinge negotiate. Nekuga muremi wa Kenya nikiagete ni capacity ka niki. Capacity ya cooperative movement. Okay. Number 3 to get ready. Kenya market structure. 80% ya ria retu, 70 to 80% yendagua in the informal sector. Ne kugate yogo. Kugate ria ryo shagwa ni broker rekidi kwendwa kore gotena ria. Ria rekiruta oko Kidongori rekidi kwendwa Kitui
na Machakos na Mbaiko na Mbaiske na Ngali kula gote na area ingi koguo area riu ritira value addition na ritira processing kuniko kwitagwa informal trade ya area okay ongeroria kundu gwitagwa Netherlands 95% area rionde ndireka value addition no ginya rigerere factory no anginya ri factory no anginya ri rithondekwe cheese rithondekwe milk powder rithondekwe infant formula rithondekwe ile ciitagwa high value products area na area ricoke ruri kithi kwenda Kenya ri tari onthe retu ritithondekagwa ongeroria uvoro wa value addition na auga Kenya about 90% of area ritikagwa value addition tonyuaga oguo but riu na kugithi Netherlands 95% area nireka value addition no ithuĩ nĩ gũkama ũgagĩtwara iria riko ukaruga cai no kanyua kutina value addition tũtakĩũĩ ũndũ ũngĩ mũnene now ongeroria technology investment in technology okay machinery ithondekaga value addition kundu gwitagwa Netherlands ihonde ni mechanized ukami ni machine rigicoka rigikirwa pipe ri rigicoka rigikirwa ngari ri rigicoka test quality ku mugundari rigikirwa testa ikiona ni quality area na area rigicoka rigitwara kuria kithiiri kana manufacturing plant kamwisho area ya Netherlands kuria tureta ni Singapore tureta kombea na Kenya kuria turenda kuthie riendegwa na kindu gitagwa quality based payment ria Kenya ni volume based uingi wa rio wanawave as long as no area kindu kiretwa white in Kenya ikirona ke white ikira nungateria na iria mwetha neria na nikugwa the same price but in Netherlands matestaga niketha mone protein content fat content macoke mone ni kana no ikirite nyamu itari mbega iria ri quality kionania value yario either kivewa maybe 53 shillings kana 60 shillings kuringana ria ya kawaida likiri injector ria itayega ria ya kawaida likiwa maybe 50 shillings ria likoga high value likiwa 70 shillings high value area rehagwo niki quality jaga area twoga iretagwa ni a number of things ya mbere nigende tugwita protein content ya korwa iri iguru ria rigikora ni rigwitwo ni ria value okay wita murimi ungeka ate hau wita murimi nikethongerera quality nundu munini muno tundu very difficult. Number the several things kambere no anginyokorwo wena breed breed ile njega ile mbega ile yakoragwa ikirete ikoragwa naturally ni ikoragwa produce protein nyingi fat wanaone determine ni breed na number 2 no anginya ushokyo ive irio nutritious ukore wena no menyete ngombe no yenyirishaga irishaga irio ciega nao no meve enough food niketheva te kuruta area ri nona 3 no nginya ukore na hygiene uri orakama nginya kamera kwagererekete uri ora miga bare umigite amigite bandu bagererekete amekavite waro bandu itarahulirwa bandira mamira kamuto karo na no radina mbere kumemenyerera na kindu kionjegerwa kumenyerera mva salt iragerwa kurekevewa na kindu kionde kogu ngombe yo ingemenyererwa wega eve irio wega eve medicine bega kana dawa mbega na ishoke ithi na mbere kumenyerwa kawaida ngombe yo niko produce high quality nego kore ngombe ya faida tondo one of the parameters ira itaragwa ni adulteration kana nyamu iria cikiritwe iria itagiritwe kora iria ri tamai kana tamutura ikagirwa ni andwa magenda kwendieria na kuria tugwita ukasmeria kana nyamushi iri cionthe magwikira ungitho wikirite all those things kureteria gicokande kiniko kinditaminaga kurite okay aya koguru twauga atiri koguru kiuria ni ndui unge mburia no ambuge maundu mara twaririria twagirwa cooperative strength tuthondeke cooperative cietu niketha ikorwo ina vinya ya kugora ni makumbagin bei area kore one of the cooperative dairy mendaga muno itagwa Kabieti dairy Kabieti dairy ni ya Nandi na ikavite the whole of Nandi na part of other counties mumauga every week metaga processors
magita Brookside, magita KCC, magita any other processor. Makimeta bama makimera dukwa tu na auction yeria. Oleo kutuva beria nene mono. No watokone. No watokone the next best of the na metekania na agree magishora contract. Other cooperatives oleo gaoka kugura niwe mendagiria. Irrespective na Number 2, wanaoka kugura wethira mundu maoka rushi maikuva marwa ngurani yakonania ni maoko verie nini. Most of the farmers pia matikora mena contract no dora magurira kogo tutikira kita wa bargaining power wanali kogo the other thing you menya cooperative societies no irutire farmers wera mwenge muno no ashoke kiambia kwendia feeds no amoke makegura feeds in bulk kogu magura in bulk mafuta kova farmers mao na mbesha nini kogu mafuta kuongera profit they wa per liter ni magushoka mave farmer na ngidando ina mbesha cia kugura ndawa mave ndawa mukovo mave farmer mukovo wa kugura ndawa kogu cooperative ina value nyingi muno ya gutetheriria murimi niketha korwo ina mbesha agwate irio cia ng'ombe cheaply show the market na avote go transport area kuma varia muri neguo na kuma varia muri miari igatwarira uria urathi na mbere weka processing kogu cooperative tunge strengthen cooperative movement kiu nikio kingetutethia kimwe kinene muno hau niho uhoro uri na nikio orona KCC riria yambiririe ku perform poorly unfortunately no areonire iria the sector area ya thina mbere kugwa no atikora ni kwa KCC to ni aretaga everybody together ya thina mbere kuro strong it was the best idea irenge kikire thini wa Kenya in terms of maintain quality quantity na system na marketing area good iria riria tukamagari bwana Mugo ni twendagia nja wa bũrũri kana rĩo the renyuo guku ni twendagia outside the country ya bũrũri na rĩa twendagia nĩ ria ningiuga kindu 1% kamwe out of 100 koguo nĩ kerika nini muno lakini ni twambĩrĩrĩtie waro tondo 2021 2020 twaina zero exports mumonde tu na 9.4 billion income kuma exports. Number 2, kuvitukira utongori wa president dokoretwo akiona akithie East akithie China akithie America no votete kwaria na those countries na twavewa kindu gitagwa tariff free kana kindu gitagwa kwendia area utago kulevua taxes ciana ku that country cia bũrũri ucio koguru twina market ni openete ya kwendiriria outside. Challenge ira twinayo omonde my brother nego korwa tutina ni twagiro ni gwika maundu mega nona tono Kenya ni agiro kwa certified disease free ni those international standards ni ketha mavote gwikate mavote kugureria riu now ni ketha ya certified disease free no angenyango beshiandi cia vaccinated kogo vaccination ni mga ni kindu kimwe one very important anu magiro ni gwitikira ngombe cionthe cia vaccinated na ni ketha Kenya ya kwa declare disease free na ni ketha country ira ciengi civote gwitikira civote gwitikira indo citu. Number 2 ni twagirwe kumenya kwika value addition area ni something complicated donge export ta biriviri kana export ta mbembe because area ni heavy ungiosa UHT gutwara kundu gwita wa Algeria ta kura twathire twethera market kuana te kwa East Africa ni on denge produce area rio ntukio tutikunywa ritinge kana aiya ritinge kana Nigeria thoko ni nene muno no hata onengitwara Algeria ndungitwara liquid because it's too heavy and they got ina value kwa uno angenyo twale high value ni ndo cheese pounder but Kenya tura produce pounder in a very limited scale. Kogo Kenya no anginya tu ivariri gweka kindu to value addition high value product ni kenda this value high value product what we export otherwise at the moment ningiuga our farmers na cooperative societies material well prepared gweka exports ya product haya ni wega no wacokia wega Genesio Mugochia wa Kenya Dairy Board no murimi arajira atiriri nigetha hote gweka value addition ri ni kwenda besha ni cio thina tondu ni kiganda gwaka
koguo turore uhoro wa funding uhoro wa besha wa keri yana rumuo ni nyoka yonaga kamukwa igathethi muko murimi anatebia ciake riu uhoro wa kumanage thothaiti uhoro wa urugamiriri wa thothaiti murimi ni ekwenda guteithio koguo maundu macio meri ni mongoda waririria funding na kumanage thothaiti no ratwira tuthondeke. Thank you very much. Thirikari Kenya billion overall funding na no kora farmers mengi muno matieshe ora thirikari ikite overall ku fund the dairy value chain. Kwi maundu mengi muno thirikari ikite. Number one, kwi institution itagwa KDC, Kenya Development Corporation. Ina ikorowe na besha ive tuni development agencies, ikiwa ni thirikari, ikiwa ni World Bank. Iria ni shio mtuwe karire na mona tukithondeka products kana tukithondeka besha lainishia besha irisha kura ikiwa dairy sector. Ungikorwa nurenda kugura machini cia gukama. Ungitho nurenda kuthondeka shendi yaku ya ng'ombe. No thiku ukavewa loan. Okay. Wa Kenya Development Corporation KDC. No ungikora nukwenda loan wa kugura ng'ombe. No thiku ukavewa kana mburi. In other words, mena product, mena besha available omundi na irarivua an average of between 8 and 10% below the market rates. Number two, ni tuekarite na other banks, kinduge to Equity Bank, KCB Bank, na tuari kanira na mo overall product shi area. Ni ketha murimi angiukago no area, akore already banki ni variritie kauga angitho murimu area, ni tuko ivariritie raini ino ya mbesha, ino ingi ya mbesha, ne kariva guao. Besha isi cia KDC na government, ni vetwe na other development agencies, ni vetwe these institutions, Kenya Commercial Bank, Equity Bank, na other banks. Ni ketha mavate kuva murimi na mbesha nini. Kwa my encouragement to the farmers, ni mathie to these banks, na mauge moni arimiria. Ni product iriko, iri available kure aria. Kinya cia kugura ndoi, kugura machine icio, na cia processing, tiga nyongere kenge, my brother wakangetha. Thirikari kirore gwa tukithondeka every county ikivewa the small industries. Nikio irave industries, one of the priority lines ni kugura machine shia kuthea kuthondeka products area, value addition area. Embu, Nyeri, every county in these industrial parks. Niketha machina likoro hivo shia gutethia arimi nondwa value addition. To nimeshikana matingota kugura machini monte. Kwa urunga ava thirikari igure machini. Niketha murimi akorwe dago struggle na machine weka value processing, value addition no kodiku na aka benefit. Management le utoka hari urugamiriri tondu. Utoka management. How ni hohoro ori? How ni hohoro ori? My brother. Oye. Tuena two approaches. Kana nitora already overall cooperative movement na maita madatu. Maita maundu mairi njira igiri, njira ya mbere. Niko veto kira aguri meria. Leto kuga processors, ta Gori, processor, ta Brookside, KCC na all that. Nitu ikaritende na moto etikanie na mo, no anginyama dinambrego support the cooperative societies, nikeda cooperative societies yo ikure. Kuu ni kominatia, kumadhomidia, in terms of quality, kumadhomidia, in terms of governance, utongolia wa society, kumadhomidia, uvora kuigambesha, kumadhomidia maundu mara monde, magere to kora makemenyekana. Maundu mairi mara dirikani menereka, tuwe na ministry ya cooperative. Now within that ministry, nera ina officers make ground mara adina ambere kukora makiroreria cooperative regulation ya cooperative movement na kutiri mushimani wa cooperative society ukomanaga utena mundu wa thirikari na mundu wa thirikari ucio agire kuroria mavuku uria mbesha irekwa uria thurani ureka uria atongoria mara adina ambere na ena power ya kuga kukanja maundu mara mondimeka wa cooperative society. Lakini ningi wana thirikari eka maundu macio
twina responsibility twi leaders twi community na turi atongoria ma community turugamirire those societies na tuithomithie na tumaribuku kura magore ni kuribuku niketha ciage strengthen ni twagirwo kura take direct participation na kumathomithia twina MSME ministry ile Pierre retagwo na MSME micro whatever it's called wanayo yagirwo ni korwa ikina officers on the ground marathi kuthomithia na macio na thomithia dairy cooperatives alone marathomithia dairy cooperatives na iria cienge koguo twina very county government ni maregistaga cooperative societies na many county government ni marathi na mbere gutethia murimi ari thina cooperative society ni ketha mathondeke ndui nwangwire for instance kora nyumite Embu County this year just this year mweri wa muthiru ni tura launchire kira gitagwa dairy union iretete bamwe cooperative cionde cia Embu many of them cia Kirinyaga cia Tharaka Nithi no kireto makena meta mkitha kogo thirikari no era form and by the way wana kuthondeka cooperative societies within last year ni tumete level ya 700 so they are now above 884 cooperative societies sieria peke yake in the country kogo formation no aturathi na mbere ko form so much kogo the government nikite a lot of effort nondo ako strengthen cooperative movement and especially kendo gitagwa utongoria because vanu vena thina asante thegio tukwamba tuikerie ni tugucokereria tuthina mbere na kurora ciuria ciaku mwiroreri ciaku murimi wa ng'ombe sheria thini wa studio tuna Genesio Mugo ni chairman wa Kenya Dairy Board heturia kiroka ha muno gwada wiciragia munene tugicoka mundu kiumbere no ajireria ga factory kairia na kamuhe faida kana no ginya muge koro munyitanete mwiroreri ndugathi haraihu studio ni turacokereria Oya, hiyo OneBob imebaki kwa wallet. Usidharau, inaweza kukutoa kwa block mbaya. Sahi, unaweza take off na Bob on JetX, Hydroplane, Comet Crush, Balloon and your favorite Kandege game. Tawala skies na as low as OneBob. The more multiplier yako inapanda, the more Bob yako inakuongezea do. Ingia shabiki.com, take off na Bob on Crash Games na ukash out wins bigi. Play responsibly, not for persons under the age of 18. kure andu makoragwo handu ha guthikereria makoragwo metereire kwaria nirenda kwira mundu kaundu no arahia akirigagwo ririkia ri nigetha eke atia aitirire leka ona mutumia ucio kana muthuri mukwaragia nake na mwana waku neo kana ni arenda attention yaku Mr. Buru aba o address mwana uriku mwana ucio na niyo tureta active listening. Uge waku. Oyo ne uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi iria twatua macani maingĩ tukerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa uteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makĩitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo tũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo ni wega ni twacokereria mwiroreri thengio muno tukirekereria ndereti rucini rwega ikoni urimi na wendia wa iria studio twina Genesio Mugo niwe chairman wa Kenya Dairy Board tugithie breaki chairman ni gukuritio horo wa mundu kiumbe taru Mugo no ahingure iria handu hake hairia Kamau no ahingure hake hairia
Yes. Kama wakang'ethe no athondeke factory yake area na kwina various levels ya factories. There are so many kwina farmers mengi muno thini wa Kenya. Maramare thondekera yogurt. Akiro endaga no wosa kugura equipment, wakinosa permit kuma kuri county na permit kuma kuri Kenya Dairy Board. Wakinambiriria kwendia area yaku. Higher level ka industry kanini na nyandike ando 5-10 na wandike ando te nekore na wakina brand vata no market area yaku na no kwithondekera mbeca out of that na nekwira ungika value addition currently profitability area ndikoragwo inene muno acha no ati ungivata gwika value addition profitability area ruwa kama yukaga more than double the price I mean profit iroko wata now ungeshi no kuiga kianda kinene kwina no mengi muno maigete kianda inene na I think last year alone ni to license ta iganda itanyivere ta idano share private entities mundu aoka kiuga no agora equipment I set up equipment akidi na mbere go various government approvals na kinaga approved na kinambia kugura so it ni industry mwe it available for everybody lakini kila ningi advice business community mara enda kuthondeka kiwa iganda ciao cia area na weka value addition ni meshirie overall high value dairy products condition cio iyo ni future ya Kenya na icio ni cio only so the market ni out of the country turalirio overall kinuta cheese Uganda mena company ta ira Kenya ithano cia kuthondeka milk powder. Go Kenya tu nemwe peke yake. Only one. Kogo anuma ni magiro kora magishire vorwa kuthondeka iganda cia kuthondeka. The go three company in Kenya thondekaga infant formula. Kwatu importaga cionde. Now you ni besha travel out of the country. Kogo ningiuga mundu ore shire kuthondeka kiwanda Kenya ni eshirio vorwa high value product. In fact ningiuga eshirio vorwa almost an export we make it in export processing zone niketha all that you are producing nitore export because export market in the world Kenya wanonge gureria ndiri ya Kenya ukiwa ni yago export ndongegania export na Kenya ni tushudete already export market enough ni arimi ni traders ni anu macro tabulation sio matariku enough yes good no quality oro wa vaccination yes Odo ucio no ingeririo siasa. Gutukanga ni ng'ombe iria ndo ciekwatia. Anga iria kwatia kogo yari njaga. Riu kangwere. Iyo ni siasa cia thakagwa na sometimes anu mara mathakaga siasa nitwagire komera please tika twicirio vorwa community first. Social transformation yagire korwa iri the objective ya mwana siasa na mutongoria wone twario vorwa vaccination icio ciari propaganda tondo ndawa cionde ire vaccinataga ng'ombe ciumagava Kenya cionde gutiri ndawa iretagwe anarikireta no uriko ciumagava Kenya number 2 ngwire gutiri undu tungivota gwitikirwa gutwara iria out into the export market called these development countries kutare na kindu gitagwa standards international standards nerieru yaga mission na equipment iria imeshaga standard nicio ciugageria riri na tunyamu twiga nona tutangetikiria riuri andua in their countries kogo na niketha twambia gucotheria ru ndwakiretera meet standards twithagira ni mirimu iria ng'ombe enayo kogo no anginya first of all twambe turute mirimu ng'omberi niketha twaruta mirimu ng'omberi niketha riure tunalio nikorere kinya standards lesiagerekete that is all that we need to do lekinya nirikiruria cikuria nikinya standard iriagerekete ya international market that kindu kimwe Uganda umundi pound milk ira marende yonde ira to one country Algeria na ritiregana marave onda ritiregana but no ndo andwe machine metekire gwika mass vaccination ya ng'ombe na stana cia igetikirika Kenya no aturarira tukiuga bana ng'ombe yaga vaccinated
angane gutiga guciara angane gutiga kumia nonsense. Haya tatira tirere bona mugo niki kai West Africa matare ng'ombe niki thoko ino ni ogu ya iria West Africa ni mabodete Kalahari Desert ita desert Sahara the Sahara Desert kogo ndo komboda Sahara Desert gutirina kondo wakurima kogo mena desert setup actually with most of those countries but area ngiturika nere ngiri wanagutiko mari maga as such uri mine monini mono monde kama magoraga monde mambere vitagana maguta makwendia oil petroleum kogo nike irishi yakuria kama kwithoko muno kwithoko nyingi muno kogo ita Nigeria tungiveta go satisfy market ya Nigeria haya good Algeria Tunisia shionde ni kwa importa some of these things. Asante hena uhoro wa rere ndiwe murabona atia murita Kenya Dairy Board uhoro wa rera gucenjia ugakora hede bure kura muno tareu igakiria hede ringi gukwara muno uhoro wa rera gucenjia ni challenge ni thina kuri murimi wa ng'ombe wa iria ni thina munene muno tondu irare ya cenjia iria gutena mbura na climate change kirega iraoke kiruta kinyivia mbura ni komina arimi aria monthe matekaga zero grazing mativa tagwika atia kugwata irio cia ng'ombe na ndo ucio production area igicoka nthi muno na irio ina ng'ombe ikorwo nacio itina healthy mbega. Number 2 wambia ririkane irare ya cenjia na mbura yarega kura ira affect kinya murimi mwenyewe kogo ndena resources ya kuinvest ku ng'ombere kogo. Number 3 uririkane irara cenjia mbura ya nyiva feed stock irio cia ng'ombe itiva takurima kogo na ng'ombe ikidi na mbere kuyayura nikiro na ng'ombe nyingi muno igikua tangwire the second ya kairere kora ringi muno thini wa Kenya ni iria ya ngamira. Now India thano nondwa era gucenjia ne thano akora thina mbere kongerereka kora thia ate iria ya ngamira kwa thina mbere kunyiva thenya kongerereka na iria ya mburua na leo ukethera ni thina kogu turauga gucenjia kwa yera thini wa Kenya ni riracokia urimi weria in a very big way na nikio thirikari ira consolidate gwicirio vorwa uria irio iria itakwenda mbura nyingi irio cia ng'ombe iria itakwenda mbura nyingi research institution irathi na mbere gutwira ino niyo yagira ni kurimwa na number 2 yagira ni kurimwa ikaviro kuria mara magirikitwe. Number 3 government yuke kiuga kithaka kionthe kia thirikari kiria ki free kingirimika nikivesha no kwe mwana inji nikathathi akarime nikatha tukore twina irio inao nijaga store. Number 4 thirikari ni thiete na mbere gwika atia kweka mikakati ya gweka storage kana ku improve storage na gutethia community ma improve storage niko maravesha na loan facilities maravesha na equipment maravesha na spaces na maka motivate aria mangivota magure irio kana marime irio kana make everything possible ya mbura and the mashoke mashige igakora ya available in the ya dhano na gutenia good. Lakini kengede mbere turikia no amende kuga kindu gitagwa future area good future area dairy sector ni quality based payment and na ngwire go 3 country ya nakora thini wa the world itarareria uvorwa kuleveria kuvitukira value ya quality area go 3 country talk to Netherlands New Zealand America India cionde shoka ikiria rais no anginya turive mulemi kuringana na uria amenyererete ng'ombe yake na murimi angiripo kuringana na amenyererete ng'ombe yake no kuvota kutumira mbeca icio kuthii na mbere kugura irio mbega kuthii na mbere kuongerera ng'ombe na kuthii na mbere kugura equipment cia technology ria mbega cia kumenya ng'ombe ciake kugo the future of Kenya ni quality based milk payment system iyo niyo turauga na iyo niyo iria mbugire iroragiriria protein content neroragiriria overall fat content neroragiriria overall nyamuira ingi tho itari mbega ciikirito thinu eriari ikanyivia quality area neroragiriria mondo maria monthe macio hygiene standards
iria cigitwe kwinyamå tutaga microbial quantity iria cigitwe quality kana safety iria rio menyererete ukihanda uri kivuta no iragia giko kana njara cia kunyenderu na maundu ta macio monde kogo cio ndingirorererua iyo ni future na ni twaritie na processors and I can tell you processors mara mengi twaritie na Brookside cases twaritie Meru Dairy Freshani twaritie all of them ni maambiriretie riu co-engage cooperative societies ni ketha mathi na mbere kwambiriria twambiririe go test area na kugura na quality based on top of that ni turetete government ni retete development partners mara mena maukite na resources ciao mavote go train cooperative societies ovoro wa gukuria area rira ringi goreka na quality based kithomo ma support na cooperative governance ma support na process cionde na standards ni ketheria ri kinyira international standard rivate kugoreka na number 3 mavote kubewa na equipment kana mavate support na mbeca cia kugura equipment cia vata go test area ri nikethari na quality kogo the future of Kenya ni quality based payment area good muremi area to kugura tu igita go area neguo muremi aranjira rimwe ne atwaraga agacokithio why acokithio no ndo andu tondu area riu either kama danaroreria cleanliness ya handling cleanliness ya jara equipment na all that do and I'm very happy by the way kama I'm very happy ni ushima shokagithua I am very happy tondu area ru ringi kinya in the market ni kwari kuragando what is better ni muri miero ni athie ete area ru ria 20 liters kana muri miane ngare area ru ruragando in the country I am very happy anybody uralia kione lia rute quality agicokithua I am happy good hede mwe angaru ni gwatigire mutugo ucio iria ringi haga hede ya mbura nyandarwa reka heo ngui ikarerega tunago iria rigeitwo no ndirega kuna rigeitwo riu ni mekakati la thirikari ikirite one of the things twikite thirikari ikirite ni conversion na coolers tondu itagwa post harvest losses warikio kameria ndwina overwa kwigeria ru in temperatures ringi votekana niketha rivote gweterera ukendia rucio kana ukendira ru cooperative society na coolers 1000 for instance lakini members mena 2000 kwa cooperative gosha 1000 8000 yo ingi kauga ndikoria one magitura kora magutwara kuria government ikite nikwa turarikia conversion na 230 coolers across the country good na iyo ni phase 1 through the president akiuga nito kodi phase 2 ila to conversion na shingi taisho across the country ningi ongerva mbuge even our development partners na our processors mararutawira mwega muno wa kuthina mbere kugura coolers milk coolers niketha ivote kuthina mbere kuongerera capacity ya kunyivia post harvest losses koguo ndio gwekikaga uguo two factors ni cia playaga number 1 kwa hena gutura cooling capacity number 2 kwa hena market thirikari ni votete ku manage value area tugiosha thirikari no to area ya umaga 37 shillings lakini average 37 nationally lakini tuvotete gukiriria that average nationally igakinya 50 shillings na adimi megusha tukiga 50 shillings makiamba kuga hapana travel 45 shillings travel 47 shillings kama utigangoria processor no aliveria 50 na nyumwe farmers ni mwitikaniretie that cooperative yenyu yavewa 50 cooperative nige shilingi 3 kana shilingi 4 iyo ni cooperative yenyu ugombe jeshi ni ciao ni cianyu ultimately muri yake gwata 46 47 45 kwa lakini remember ni kwa mwaiga muthitho wenyu kama mwaiga yenyu kwa cooperative society kwa overall mbere turoragia thirikari ni iria processor alivire cooperative society 50 shillings so average of 50 shillings naguo ni kurekia turarekia mukuira wa iria he andu mahahithio muno makuite iria na tungi twa plastic aya kiu kenge uhoro wa Kenya Dairy Board ni muri kaundu mwikaga ka CSR
kanyambire gasi esara nto gasi esara nyingi muno nukore tokiona tukivesha na iria kuvetokera the first linde na other groups wana many places kora kwena activity wana share private nitwitagwe iria na tukagorera tukora twina iria retu iria kana tukenja borehole nitukashie esara nyingi muno akinyongerere mbugi ovora kueria mitungi iria itikiritwe kugureria kukueria ni iria authorized na ni shikene iria aluminium no ndo andui the moment wakua iria na plastic ni the friction ya plastic na iria ni encourage some microbes iria igenda na mbere gucokia iria nitagwikira iria kenyari ukiambia kuthuka na mwiko kana mumbere orekaga kuthuka vanini kana gwikira kenyari wanote muthuku ungikira iria kenyari likaga atia by tomorrow yakora ile thuku so the same ni shishuka igakora ithe ine wandui wa plastics na nikyo tugaga plastics itigetikirwe gukua iria at any extent tukue na mitungi ya aluminium because hiyo ndingikorwa ina generate those microbes ishito mageria liambiriria kuthethuka na gucoka okay niguo gwenda uge horo bwana Genesio Mugo na no gitwire Kenya Dairy Board him wafici cia nyucia kumukora guoko. Thank you very much nondo wa kumbitikiria my brother Wakang'ethe ninguga thank you very much no murimi na muthikiria nondo wa kwenginya muthenya umuthi na kwaraniria ofici cia Kenya Dairy Board ikorwa ibara kavete ni watu tumite bakuve na veterinary ni voi officire na niturauga iria kindu kia white kionde kira kenda gwetweria iria ni quality na niketha tukuria iria na quality iria ringi nyweka ni mundu na rekaiga mundu ari healthy tuguka muko ni kana ari healthy. Asante, thank you very much kuthina mbere kwaraniria. Asante no twigwetaga kaige oka nigetha ugatuyo horo mwega tocio watu he ucio ni Genesio Mugo chairman wa Kenya Dairy Board reke